Kublaya pi baro syaki thup kubor ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Kiriu shlur kim juyap Henry Kiyai im nakaway kapateng syakaway pat ong ka KSU. Kin mau buram katanat pulit West Khasi Hills District yaki pulit kiblaya kalahat hakajingale. Bam sarang ki post electric bat syongdom ka umsning mau kenraw san banay kinti. But ujor ka hito persya ya ka public hearing wa yajer sya ka MHRC DGP bat CS. Bat tu menta nginapai sya ka kubor ki babnya. Kaseng Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit kalarakhi ya kalingku sngiya balai punru jong upa iem Wycliffe's iem us iem kena kahiman nongston haka arpaway terik urisau da kababo sentio ha umat sa jingkan mau jong ha phat jaut harut ka surak nongston sopian. Syuaban sedang ya kejingalang balingkot ha te umat sa jingkan mau nakalyang jong kinang yalam ba gidekot jong kaseng kila penlong ya kejing sengap jar ka 20 minit. Presiden rang ba ka KSU usamla lambok Starwell Marngar hakajinga kren hakani kejingelang uloong kirio kraw kim juyap Henry Kiyai im nakaway kapateng syakaway pan. Yakani kejingelang lapenyat da usamla Franklin's Imyong General Secretary ka KSU West Khasi Hills hakajinga dan lang kidekot ba kinangilam ka KSU CEC usamla John Fisher nong siang President KSU West Khasi Hills District kinangilam na kiway ki district ki circle bat ki unit ba prepare. Buat nangta isam lapan suciang ibadai General Secretary jong KSUS Jaintia Hill District bangi hap ban syong nok ne hap ban mi nok na KSU ada kemau tang kawai kanung rem kam de ban mi nangi wei lanu us im Wycliffe semladan su hanya kendo ka siap jong beri nyu terap don syakawai pak kari hakis post nam gimon suang semladan su hanya ka slah jong partai ada kaman siam bat kelinti bat kejingi kai jungu ye im pateng la pateng delo kata ka benta ngasoong bakilu sulur kim juyap ada kejuim na kawai ke pateng syakawai pat pateng kata ka jai kacait benta unyu trak ka boju sai kum kita ni juperto ya ka menor pala sai kum kiri kin ngelam pala sai kum kiri kelawat kajing kali hatongi kum kisamla ngine ayu hagne pateng nam ta jing sunga jong sok sengan jogari bakajat nuju koi kata kajing kali angin puson angin kelatia keladem ya keba ngila ya keba nang penting kena panjanai ya kumnu bangin trai ya kumnu bangin kata kumnu bangin tit kumnu bangin ba nam tak jengbet jengbiang jongkari bakajat buru kubai hukum kini kasgi dengan syam kum kisamla kam tam dikat pura jo KSU jing tunjuk hak jing ya tiba per kin sno bai hak jingim nam taban kit ban ba ya kari bakajat buru kubai hari to syampat kita jingi to pelongpat iki kum kimopun ya pinjam nak kawai kesngi syakawai kesngi nak kawai ke samwai terkam syakawai pat ke samwai terkam nam ta bangina banyasya banen lede bat katong golong kajongi golong tang bangin yoi pakajat bedu jungi kam le bandai hakti junur kam tam juginu wei baap kamang kuno panjat penpra ya geri pakajat bedu wei bidang saki hai kendiat benai ngasnawan kaskom pekat pedan nasyaritor ban muslia ya kriti gidustur ban muslia tomlong koman kejengit tanra jung pasi ban musliaro bai takabam kombam komem jungi kom kipa nyutrap bai benia ikini kiki idak kishin dilong kibama hadu kata lada ngingim sotu lada ngingim kala tiak ladem nam taban pan dikena bagi borna subar jemdai pan madan ya ka hok bat ya ikhtiar jongkari bakajat berwai kata kada syong haki samla ka syong kilong kemi ka syong ki darbar syong kasong kiit kihima bat kasong way pa way utkwat jumsat pentriu along kentai na sentrang yak bangila berpet kena bakibor na subar nyamdai ba elat horkit hodang bakin yurat bakin tombor yakari bat kejat pentriu ko way akarku kedok yingi ipi way pa way kamtam yadikot jumsat pentriu yakisnat terkam per juga seng yak mengelak pentelun yang terikam jungi hanti ke badai hanti ke basai bat nginam snap jing sawok nginam snap jing saban ni katong jungi kolong begini kawe ya kalama jung jingile nam tapalim ya kari pat kajat pedul kue jadi klano jungi Katanat jongka West Khasi Hills District haka arpaway terik urisau kalaraki ken mau buram ya ki para pulit ki bala pha yala ka jong ka jingim haka jingile ban pendap yala ki kamram
Ya kini kesengi bakir panglatip kom ke Police Commemoration Day. Ya kini ke jingle buram lapan long hapelau jong ka shlem trekam u Superintendent of Police West Khasi Hills. Haka jinga dan lang u SP Bikram di Marak u MPS u Rupam R Marak, MPS Commandant Foot Battalion BN Sopian uba dan Kupar Moksha u Additional SP Headquarter uba H Kharkongor u Additional SP Crime u SDPO Kamau Shendut u Isaac Marak bat kiwe ki he pulit nakani ke district. Hakani ke jingalang le buram lapan long ya ke jing sengap jar ka ba ar minute bat lapan buat pat da ke jing bu sentio da kirang ba pulit nakani ke district. Lapan kut ya ke jing le buram da ka commemoration parade hakamat ki bahayeng hasem jong ki pulit ki bala pha ela ke jong ke jing im haka jing pendap ya lagi kamram. Head Constable G. Narendra, Constable Billy Ganesh. From Arunachal Pradesh, Inspector Sochi Don, Constable Pasang Donduk. From Assam, Havildar Biman Pukan, Lance Naik Kartik Bech Barua, Kanak Sarania, UB Lance Naik Abdul Rajak Sarkar, Constable Mintu Roy, and Adib Langtangsa. From Bihar, Sub-Inspector Satiba Kumari, Rambajan Singh, Kamas Chaudhary, Prabhat Ranjan. Assistant Sub-Inspector Vijay Kumar Chauhan, Devnath Ram. Havaldar Narendra Kumar Singh, Ramdev Yadav. Constable Amita Bachan, Ashok Kumar Urap, Pawan Kumar Mahato, Digvijay Kumar, Sudhir Kumar, Deepak Kumar Singh, Vijay Kumar, and from Chhattisgarh, Company Commander Tijauram Buari, Head Constable Sodi Laksaman, Arvind Eka, Ram Ashish Yadav, Constable Ramesh Kureti, Kamlesh Kumar Sadhu, Nitesh Eka, Bharatlal Sahu, Sater Singh, Jograj Karma. We Isaac Marak, ATS, SDPO of Makindo, thank you, and I would like to call Kinong song shnong ka umsning ka baha pa po Mauken Row CNRD block ringkat kinang yalam jang ka KF KJGP Mauken Row Circle haka arpuwe tadi urisau kilalet banyak ndo dalam dia executive engineer MECL ban ujor ha u ya kajingdo electric ka balapalat san banai kenti. Habakren syakilat patai kubor uwe na kinang yalam shnong ulapen pau bawat hadien bakilat dap ban pentip yo MLA halor kani kajingle bat kajing jongki hendela syukut tang hakijing kular bat kijingay ap. Kalapoy hadu upod ba nakalyang kasunong kalaray ban panjerap nakaseng FKJGP Mauken Row Circle. Belayalam ru da uba Esmin Song banyawan mi lang siya office MECL banyakendo yaw engineer. Bat nakalyang u engineer ula kular ban wan thongno daki post batamay hapo kini kishisngi arsngi. Terus marni. Kendo engineer tu engineer ula kular bukan wan ai wan bu no mata sisni asni ni. Tang tai dengan kermen kin benyo itu terus mar ben wan olah. Step na sisni. Nakai kata ba ulang tang sisni asni nakai kata khambong kata ne nakai ka jing nakaliang ju ubo tip ne nakai khambong kai Uang tip re musu wan khat ke mata te. Musu nakaliang jung itu pak benyarap lo tip re tharai. Siap tharai wan tip re. Mas nurung mangi kendit man dek tu engineer. Ba mangi pala san ni MLA chung ni ta. Ni ban la ya pun ni la ya. Lek kendu si yang MLA ro. Yang MLA ju dong to yang sa. Poi to smart. Adu arbnai le benar poi to smart. Memang sen ni cawan. Pak wan yarap ni. Gangi pun yo MLA ra tentang musim. Bun musim ni re.
menukang mata. Saya mendengar. Kau bakal duduk seliam. Em labun sin. Meswa nak terkewe ga dong ba sharumong. Em lakam simpor hai tang ba. Kena ga dong ba siomongi dan mata gi. Sim mata gi mula. Aduh. San benai ru benai. Lawan batai ngi kan. Lo haga kini kata sumaran ba ngidu hak umsning blok mogoro. Entahlah kada menai pi yang kelado. Kalau nadu benai basan. Hadu benai sipok. Benai basan kelawan du benai basan tu lawan makin ha benai pra. Benai pra tai singi kalau du biang tu tersemar bundu. Cuman bu du bosnyo. Maka nilai lek des office nilai peti SDU nilai lek semua meli gilong potong satuan tong setik adu mata nilai pun kedua orang to susi sengi susi tayo tajin sud par hadu ne ba dengan bangsa ribuan buat nyerap min begini don giseng ha senong ne buat nyerap min nungba ini presiden nyawat HPP mangkulo sapir iwan idon gi negi sinong umsning bat sinong pasang iwan kapad yang i kaseng na bentau niu customer ubala dua apa umsning ula batie ro na benta jong uniu pos wala sarang apa umsam tena kaling kasinong umsam kala ai kala ka application hani apa office kala don menta sistem kala don hi na kaling kasinong angkat bat ngang i online akatu kapor tekawan ada application jongka sinong adin tu kim ka kani office pat kim simkia na ka jingsha khanglat ki dekhot seng bhalang bat ki jingsha takti ki long kemi ha ki village defense party VDP ki bomshem la sha bandrung sha kalimpung public hearing hashnong wa ya jernarpo East Giant Hills district Balapenlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board haka khat pratarik Risau halor ka jingthamu jong ka MS Meghatop Cement Private Limited bante ya ka karkhana shna dobilat hawa ya jer Nakalyang ka Hinyotrap Integrated Territorial Organization hito sengkemi haka jingalam u President Barangba uba dan bok dakhar kalalet banbu da ki jing ujor hakilai tili ki bor jong ka sarkar jilla Kibakin Thup, ya ka Meghalaya Human Rights Commission, ka Office jong ka Director General of Police, bat ha ka Office u Chief Secretary ka jila. Habakren siya kilat patay kubor uba don bok dakhar ulayatu, baka jing ujor hi siya ka Meghalaya Human Rights Commission, kaday namar baki don kilong kimi, kibla siya ktakti haki VDP. Kibor shnong kila feel ban trekam namar kumbakalong ka public hearing ka siya ay ki ban sngap ya ka ay kibakiakren. Henry kila siya akhang bandrung siya kalimpung bapanlong ya ka public hearing haka khat pratarik Risau. Kajing ujor haka DGP jong ka jala bat kumjuru Chief Secretary kaday halor kajing bamla trekam jong Deputy Commissioner bat USP jong ka East Giant Hills District. Kinong yalam ka hito haka ni kaski kila dawa na kini ki bor bahajrong jong ka sarkar jilla ban penshitom ya kini ki kli nong sin shahar jong ka ni district. Shu uni unong yalam seng bhalang ulong ki brio ki belawan syakate ka public hearing ki belayo rungru haka limpung jelang bat ki bela ay ka jingkirshan kim day satya ki traishnong Henry ki day ki bawan nashabar shnong. FIR bat ya ka sebuah ko complain yang CS Kawai ngilik bu habaya day habaya tungko bat ka human rights nga bu ko kami sarsi ko chairperson te kawai ngilak bu ka FIR persya ya DC SP di kirang bak snong bat ya ka Meghatop sem hi kumju ta ka FIR persya gitu baki ailat dan dia ban hak bu benda hang tu ka shopan rung hapo kata ka snong ba ajar essentials habadon ke public hearing te kabalai ngi wan bu ka torkas dan dikata ka jing ujor komplain persya ya di CSP baki lapil ban follow up ka duty ke jongki kumki administration bat ka ujor persya ru ya ka MSPCB habia de ngan stang swa hak baya dei bat ka Human Rights Commission te kumba pilai hi
Paling haban ujor kadai ka suppress ya kata ka freedom of speech and expression jong kinong snong hakatu. Pendai tang kata ngila lap hiru ba rang ba snong ula pengkenya ka sanat kat kum ka ain LIPUR act jong ka JHADC kabla keren saya ba pendai banyo silang na nyon ben na sya silang hi kinong snong tu. Ya hakatu kesini hi ke badon public hearing tu hi majority kidai gibreu malaba pendai kinong snong namar kinong snong madu men step mar ngi la samit lupa hang tai kila don bat ni kila si kila batai kila pendiru yang yak ta ke jing ko jongki bat haot let's say hakani FIR nakal liang jong DC lan SP jong HNT Hills kila ben tap email do ba ke kin om ba ke BDP tengin la check bahakat kum ka Mekla Police Act arhajar katboy kila lap ba ka section rupuin rupuar pan rupulai kala keren sai ba kiwalan tahang tu ke yulathiru nimjui thala bandra tendre gitu gibrunto kila dei ki hayar gunda tengi kermen ru ba hagani ka FIR kumba kila tip himo ka jat bendreu kasi ka dei ka ba ni ai jat na ka kme bat skawai ru kalyang Uba penyat sings iem UCEM ka KHADC haka arpuwe dari Urisa ulap liya ya kalimpong penipat ba jong ka office Chief Postmaster General North East Circle kabala ay kerteng ka Meghapex Arjar Apusaw yakis dam ba penmi ningkong the post office bala penlong Arsingi State Convention Center Shillong. Hakajing kren lingkot uba penyat sings iem ulapen pau ya kajing sengaw sarang baka post office kalapen mi ya ka first day covers dam ya ka dur kadar jong ka KHADC balatho haka katin hindi pareng bat khasi uloong dakani ka jingrung jong ka KHADC haka office haka top special covers dam jong ka post office kalaken tio ya ka jingpen priang shu ya ka nam ka kerteng jong ka hakmat ki pai ba jong ka ri India borok koi Kirio khamat ki blaya don hakani ka jingalang palat special covers dam kilong ka kong ai nongrang DGP uba lamprang bala chairman ka KHADC u chief postmaster general North East Circle bat kiwe de philatelic exhibition Arhajar Apusaw lak mek ka post office division Shillong harikat ka bat kecil pembek yang post master general jong North East Circle hakabidi bat kini kajing peni ba ikini ki stamps ki poster ba pair ki banadu ki por ki ba khaman shwa bat hadu kini ki por ki bamata ki don ki stamps ba ki posters na post office ki badai hapo jong kari India na ki streets na ki jala ba pair por India ki don kini ki stamps ki post ki badai na shabal jong kari India kum na Bhutan ba kiwi ki jaga te ke ka ba penlong kongsan ini nenta kasri hanne kadai halor ka jingyo bandrung ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo kani ka Re India haka postal Re India haka bidai buat kani ka special cover laprin kumbaar hajar beli buat kawai na kata special cover kabla assignmentnya da general post master general jumpa North East Circle buat nakal yang cuma buat ya kani pensabha ya kani ka special cover kawai ka bani sign in original pensabha siapa National Museum Delhi kini kibabun pak kini special cover nakal yang ka post office kinsa ay yang hidup katu kan hispa ini bangin la bande nang tai nakam ta kinu kishiti ki bangin ha mangi lani mano ki members ki MDC ni ki ni ki officers ni wat ka office su kan kam ha hti la bande le ta ni ka special cover ka chumi ka kani ka de ka achievement ni ka jingjok ka chumi ha ka sinjam jong ka jingya enti ha ka wei pat ka benta namar ba dah ka bangiyo ikan ka special cover misuku pa kari India baru kawai haka post office lala itu yang ini de kawai kata pat kabaan pat ba
hadian habut nama kani ka special cover la shon ya ka la ni la print ya ka tang shisian mula ban print ASEAN te kamut hadian khatsan arpus nem kani ka special cover ka jongi kan long very limited la ni kan duna abha shisian ba ka duna kani special cover teng kan sadan ka demand na kiwi ki jaka but sim babun ka demand ka do jong ne special cover ka kio kuman shuan sa le sir kan poi ka por le se hadian san chipo khatsan Ka Kirman Foundation kalapenlong ya ka second volunteer meet ahjar arpusau ha heaven cave kin tukser jawai ha ka khat khandai trek urisau ban pin kop buram ya ki langut ki volunteers bun min siem ki bala ais nam bon sien shakinong pang ki badan kam kirke ban pelat em yaki uba Kirman shila umentri ka disaster management ulalong ukongsan ha kani ka jingalang uba Kirman shila habakran kum ukongsan uloong habadan jing habwat lat kumnu ban penjam yaki jing kumta halor kani ka nongrim las dangru ya ka Kirman Foundation hakapor balawan ka klam COVID-19 layo patmat bun ki jing bagi patba kia kendu hakapor jong kani ka klam lawat kila jingrap kumnu ban penjam yaki jing janjar bat jing shitom bat kini kilangut ki samla ki de ki atyar ki bawan ra ya ka jing Kirman yaki babun ki brio na ka jing subun bat jing kluit min siam jong ki ulaong uba laski rimbai u deputy CEMJ HADC hakajingkran ulaya ro ekajinga lenti ka Kirman Foundation hapo ki south nambalale shibun ki kambabha hake emlang kasalang bat ulapin kan maru ya ki kambabha baka Kirman Foundation kalale hakis nambalale kamtam hakapor badan ka klam covid hakajingalang balapin ya da uba ripos lingdo layo ya kajingkran pidang na ka kong simi kongtiang ka secretary jong ka Kirman Foundation bat kumjuru ya ki kentian ai kublay nakakong ITM maulong bat kajingkan mu nakaliang yung ya ki kam bat kajing lailuti yung Kirman Foundation ngana ka viko por jo pen siao cha upai ba wa ka Kirman Foundation man ka kavi na ka kanja foundation kwa shibon kajing yerap chau pai ba nong chong chnong yung gerilom jangkia jasnyau open snyau sherman tu leteli ke district hado khat pratli ki blood donation camp te depan man ki nto ka kam ko suk ile hado khat pratli ki blood donation camp but tibi ya ki kam yung Kirman Foundation ki wara ya ka kubor ko tip ki kijingyarap kwada egi ha pok state me kalaya ilaw kamta me haito wa blood donation MQ kujut chutom panjingyarap ki ka Kirman Foundation kloy gi yarap da ka jingno snyang kyong ki cha ki tu kinong kujut nei tei daw ha kan ka por kan mole how to por covid em ga pandemic ngajo pan kon mo chapi pai ba wa ka jing lai luti ka Kirman Foundation hado ka sngi I go yo umat ya ka jing ha ka tu ko por ong hado ka sngi ka jing yap yong ile mlingi ya ka jing lai luti yung Kirman Foundation em langi ha ka tu ko por wa ki volunteers khamtam wa ka skotri ka kong simi khang tiang wa minister wa burom yong lali ka jing yarap kuwi ka thluyung ha ka tu ko por balada bo le artili ki ambulance ne bentau service yo pai ba yo ka jing yarap bad ha ka jo ko por em ki man be ki yong I ko darap herta kwam cha deu mi tang chalai le tho dawai tho dapon ki ye ka le kitu mentan ki along ki kubor ki bawan shipina ka Don Bosco Media Network